korogo. Umuhezi wa speaker wa parliament ya Uganda Thomas Tayebwa arabwira abebembezi kurekeraho umuze gwo kwahura abantu ba Ruhanga bari kugendera hamadini. Umureberezi wa Kigezi Right Reverend Gad Akanjuna nuwaburire kandi ashabira bikereza okusima Ruhanga habwe byabakorere. Kiri kugambira yemwe nyabosebo musime mukama ahabwo kuba ni murungi kandi mbabaze neze biro byone. Tizigira mugarucyo muhandiki nagira ngo nizibanske buri kasheshe. Washa mukutonzga kwa Yeremia no kishanga nguzibanske buri kasheshe. Ngene jizaburi ne celebrating okugaruka ukwabana b'Israeli ni barugo mu exile. Obire nasima Right Reverend Johnson Twino Mujuni asimire Ruhanga habwo kumubasa kwebembera ubureberezi obwa Western Kore. Ekyo kubanza ko mureberezi nisima amana mukazi wanje abo amagara. Abo kano umanya amagara botagaine ibintu zibukigera ki? So Ruhanga atwangire okushyira munonga omwaka ogwahwire tukagera mu okushasha egwariro nirungi abantu bingi aberigenda bingi barazalirwa muki kureba nk'abakyara bari kuza kuzaara batinaho kuzalira harungi ngwenu mugambire hakibi twitena turyahane tuba twine ki ikibi kuba abacyara bogo murembe batinaho kuzarira harungi harashoke ko mu makaganyo. Abebembezi kurwa mu Western Kore Diocese basimira ubuhereza bwa Bishop Twino Mujuni. Basya bandali bakori kumwe banye kwisha nanye ndakutabansya Bishop na mama okumara emyaka egi mushanjuro twereza konko kukira munonga nomuramwa oguwizire nako. Love that unites in the Bible 700 times, and it means perfection. Perfection. Ejonyo message ina kuletana na mama mkuruteyo 7 years. Perfection. Omunjini, ombendunguka and relationship. Gasha kwa Abraham Muganzi.